may bagong pasidungog ang nadawat sa Dapat Totoo Digital Campaign si GMA Network sa milabayng eleksyon 2022. Kung sayran, pinagi nining report. Kini ang Innovation Award for Online Election Campaign, ang labing-unang Asia-Pacific Broadcasting Award 2023 nga gipahigayon sa Singapore. Giila niini ang mga bagong proyekto sa broadcasting sa Asia-Pacific region gamit ang teknolohiya, digitalization ug engineering. Gimugna sa GMA Integrated News o GMA Public Affairs ang Dapat Totoo campaign aron mas mapaabot sa minilyon nga users sa lain-laing online platforms. Kabahin kini sa mas komprehensibong coverage sa GMA Network alang sa 2022 national ug local elections. Migamit kinog bagong pamaagi susama sa augmented reality filters ug social media challenges alang sa voters education niadtong eleksyon. Thank you for recognizing our digital election campaign. This is a project of hard work, commitment, especially the elections happened during the pandemic. This award is for the Philippines. Maraming salamat po. Mahirap for us na i-prove na yung serious issues can also be presented in meme journalism. So, nung nangyari nga tong award na to, it's a validation na tama yung ginagawa namin. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regiabelia. GMA Regional TV Live.